namuchelela kabina mukumbile palo lya mfumu konse kuntu muletu mfila bakonfwa ninjishiba bambi bale bomfya mafoni bambi fyo fine bale bomfya makompyuta kumfwa kumbila nsuma ya bushiku bwa lelo amashina ya ndini nebo Michael Cheta pa bushiku bwa lelo twalaisha ukusambilishanya ngukumfwa kumbila nsuma ile soso kutila ati ukukana imipashi iyakowela ukukana imipashi iyakowela nelembo twalaenda pamo nalyo twalaenda nalyo ukufuma muli Luka chapter 11 verse 24 ukufika mu 26. Luka chapter 11 verse 24 ukufika mu 26. Ka tutale tumfwe kuli bakabelenga ifyo bala tubelengela. Luka chapter 11 verse 24 natubelenge amashibi akwalesa. Ili omupashi wakowela wafuma mu muntu wayawula lulumba mu matololo mwabula menshi ulefaya apa kutyusha nomba ukuti upamone nakalya elio wasosa uti kambwelele fye kung'anda yandi uko mfumine chilya wafikamo wasanga napa pyangwa awe waya isa nemipashi iyakowela imbi chine lubali iyabipisha ukutila elio yaisa ingila awe nomba imbela ya bumi bwa muntu yabipisha po ukutila ifyo chali kale twatotela kuli bakabelenga babelenga fye ubusaka bwino kabili bonse twachila yumfwila kanshi nechikomo twalaisha ukubalira po kwenda nacho chakumona ifyo imipashi yakowela ingila mumuntu twamfwa bakaberenge mu bwachira berenga muri Luka chapter 11 verse 24 kufika mu 26 umoshikulu Yesu Kristu alefunda kumabumba y'abantu elyo na kubasambi ifyo mupashi uchita nga wafuma mu muntu ati wayawule lulumba banu mawabwela wasanga mu muntu muli chisokololwa na muwamishiwa tamuli mupashi uli onse ati elyo wabwelelamo okusenda kwemipashi shili 7 pamosha abana 8 ukwikala mu muntu mulya na muli ulya muntu nga tamuli kalinda ulelinda uli omuntu uli omupashi wa mushiro imipashi kuti shabwela nokwikalamo ati no muntu ifyo ali achilanapo pamisango akwete pakubalirapo uko ekwali kufunda kwa shikulu Yesu Kristu nomba imwana ine ndefu atusambilishanye ifyo tuingete mipashi yakowela mukatika myo Yesu ifyo tufile ukwishiba nifi ichakubalirapo tufile tuwaishiba okutila ati bambi bafika mukwite mipashi yakowela ukushita mu bumi bwabo nokuteka mu mweyo wabo pamulandu nokufwayo obunda pishi bambi pamulandu n'obulwele balafika baya kung'anga nokusenda kwemitishimo ishibomba nefishimba ifyo filete mipashi yakowela nomba munina ndekuipusha ushebulu elyo bwalalenga ukwate ekishimba ulete mipashi yakowela mukatika mweobe nalimo walipangile poyo mupuso iwe pakuti wendefye kano babika po efishimba fimo ninshelo wapupuluka iloleshe mukatika mutima obe usholependelwa pa bantu ababefyo abakwate mipashi yakowela pamulandu nokuposhiwa pamulandu n'obulwele wafika okufika okuya kung'anga nokusenda po efishimba fimo ukuti ukwate okupola Yesu Kristu ekaposha pye aposesha malwele afikire mukubusha ba Lazaro kubafwa nga iwe bulwele nshi ubotete aposhe ubwinga kulenga wayasenda efishimba ukuti upole kung'anga tufile twaishiba kutila ati kuti tuwasende mipashi yakowela ukupitila mubunda pishi nga tuwakwate okundapwa ukufuma mu mupako wakwalesa nokuyaundapwa akumbi kuti twaisangwa mu bwafya ubwakukwate mipashi yakowela chimbi echo tulemonapo nango echo tuingalolekeshapo mulandu wa buchingo bambi bakwate mipashi yakowela pamulandu n'obuchingo pamulandu n'okuchingirira fye ifyabupe nangu pamulandu n'okuchingirira fye ifyuma fyabu ifyo bakwata pamulandu n'okuchingirira abana babo kuti beloweka abantu bafika mukubika mu makona ya ng'anda ukushika mu efintu ifyalekanalekana balaba okutira ati musanga omo wakwitira mu emipashi yakowela musanga
osanga omwo wakwitira mwengulu mu mayanda ifyo fine na bambi balite fibanda mukati kamayanda yabo pamulandu fye n'omuti wa protection wakuchingirira emyewo yabo okuti bebalowa kundo shishimbi nomba balaba okutira baleponera mu busanso ubwa mipashi yakowela ukushipalamika okushileta palupwa chimbi icho twingamona chapa mulandu n'okukwata efyuma n'okukuba katebebe abantu abengi balifika mu kubikako imilopa ku makwebo yabo emo bayitira emipashi yakowela n'okuteeka mukati ka myewo yabo emo bayitira emipashi yakowela ukululusha abakashi babo emo bayitira emipashi yakowela ukufyenga n'okufyenga emyewo y'abaana babo emo bayitira emipashi yakowela ukufyenga omwewo wabo umushiku tabalala akasuba nibachinondo tulabapela n'omuchinshi nomba ifyo bayikata baleta emipashi yakwela mukatika mwewo wabo mushena iwe mulina ulikwe na ukwate tontonkanyo ili akuyayikate efintu ifyakankala ifishalinga ifishinga tuwale chena chisuma kulilesa ukuti abekerwamu mu bunonshi bobe mushe ulipali abo abantu abalefu okuyayikata amanga ukuti ubefe katebebe wibukisha okutira tuleyireterera fewe mwine ulelete emipashi yakowera mu lupwalobe nakuchilisha pamwewo obe bambi abantu nabo bafika mu kukwata emipashi yakowera pamulandu na protection nalimo nefishirano fimo ifyamulupwa abafikolwe fyabo nangula ifikolwe fyabwe fyabatangirire fyalisunga bwensu pashimo isho bayisa balempera generation to generation ukutira efisungo mutende wa palupwa ukuti efisungo kuti tuilafwa bwangu ifwefi nalimo bali mishira wendume musheni wo wasunge chirongo ichalupwa ichisungo mutende pakati kalupwa lobe ule ishente kafye umutende wapwiririka wabakulilesa icho bakushira nangu icho bamushira palupwa chilifye chakupalamika fye mipashi yakowela chimititikishafye ukukwate mipashi yakowela pitulukenimo nokwilula amenso kwatenya amenso yakumupashi nokumona fye kutira tikachingirira umusumani Yesu Kristu wirisho kuchingirira fye lupwalobe tita introduce Yesu Kristu mu lupwalobe elo lupwalobe lwalakwata ukupusuka ubengo bulumendo wa mano Yoshua mwana Nunia uwasosera ine pamono olupwa lwandi ninsumina ukubombera leso wamweo nga imwe tasosera ine pamono olupwa lwandi ninsumina ukuchingirira olupwa lwandi ukubomfye fishimba yo alumbwile Yehova leso wamweo nga iwe finshi wachita introduce mulupwa lobyo kuluchingirira bushemanga bushefishira no efya palupwe efya fitoto efya manga efyo chiri ulekonkanyapo lirandu elisuma ili akwirula bambina bwefyo fine pakukwata fye bukatebebe bakwata eshine eli akulumbuka fye pamulandu na famasi na pakukwata amachito bafika mukukwata ingulu mukatika myewo yabo bafika mukukwata okuleta efibanda mukatika myewo yabo apa epo tulemona nabamu bashima pepo abafika mukupanda pakutila ati bakwate fimu totelwa nga basosa bonse banakila ilelo line te bonse balemoneka nga bashima pepo bachine bamo bali inspired na seducing spirit ne mipashisha kowela esho bapepa mukatika mwewo wabo eko balese ndaba mwa magic power n'okulaunda pa abantu ifyo fino okubomfya ma magic power bushe ulishima pepo ulependerwa pali abo abantu bushima pepo bulefwayalesa ni bushima pepo bwakulanga abantu kuli Kristu Yesu ni bushima pepo bwakukakula abantu kumupashi te bushima pepo fyo bwakupela fya abantu fye ifyume fya kumubiri fye epela iyo ni bushima pepo ubwakulanga abantu kuli Kristu ubwakubakakula kuli bunkole ubwo bakakwamo kumembu elio ifyo fine na kumachito bambi balibika kwe fishimbo kuti babefe promoted kanshi balabo okutira balete mipashi yakowera mukatika myewo yabo bambina bwenshira balete papala mikiramo imipashi yakowera iyo bachitira mu introduce mipashi yakowera mukatika ndupashi abona mu mwewo yabo ni pamulandu ne fipangano fimwe fyo bapanga bamu balafika mukupanga ifipangano ne chibanda ukutira inenga na kwatenda lama ndefu aya nolupwa lwandiluka befinefinefi nomba mufipangano balepanga balabo okutira ati balelete mipashi yakowera bambina bo bafika mukupanga ifipangano no mulwani pamulandu
kristu n'okushikwata obufyashi okuti bafyali omwana bapanga vipangano n'omulwani na agenti wa satana ishiri n'ing'anga nangu ama witch doctors nangu ama fault finders bamo nangu bakasesema babufi bapanga nabwe vipangano eryo bakwata omwana n'olupu efyo fine lwayingira mwikoli ilya chipangano ichakwa satana bachita introduce imipashi yakowera palupwa bambi nabo nshira bachitiramu introduce imipashi yakowera kuya mukufwaya amanga bafwaya bambi bapinga okutira ati mwishina lya chirandushi ndandule bandowera omwana ndandule na lufye olupa lwandi ndandule na lufye efipe fyandi bafika mukuyasenda echirandushi kanshumwa mwine emo basenda nomba obwanga bwakulowerako balete emipashi yakowera pakati ka myoyo yabo nomba tumone ichikomo ichakulekelesha ichileso kutira ati bushe nomba ine kuti natamfya shani mipashi yakowera ichakubalirapo weka fye taukwete amaka yakutamfye mupashi wakowera lelo na ukwateshwe ensambu nga wapanga obusalo obusuma nga wabomfya wiupa wayobya obusuma n'ensambu nshukwete ati mfano omwe unafera kuliwe ichilekabirwa fye busalo bobe sala pamfumu Yesu Kristu ukuti abe kateka wamwe obe nanga wamupokelela nakwata amaka ayakuwamye tempele lyobe ayakufumyamwe mipashi yakowera nomata nangushayishire mu musango nshi nga wasumina fe pamfumu Yesu Kristu nokukonkanyapo efyo fino okwikalira mu nshira yakwe nga wapokela Yesu Kristu ng'omupusushi obe nga wapokelela Kristu ng'omupusushi obe wamukwata mukati kamwe obe nokwendela mu ntampulo shakwe ndekupela mune assurance kwebati ulina okupusuka ichipingo chileso sokwe bati bonse abamupokelele baperwa amakaya kuba abana abakwalesa ningyo fyo mupashi wa mushiro nga waupokelela waikala paliwe walayita omwana owakwalesa ichipingo cha society bonse abaire pandamanga baperwa ukwitwa abana abakwalesa ichipingo cha sokutira ati bonse abaire komamane mbono kubomfye imitishafi shimba nokuchingirira ndupwa shabo kubomfya imitishafi shimba n'enganga ati balayitwa abana bakwa Yesu Kristo iyo ichipingo cha society bonse abamupokelele abapokelele nani abapokelele omwana wa mwana wa mpanga uli ni Yesu Kristo Yohani ale mulondololo kwe bati muneni omwana wa mpanga uleisa mukusenda imembusha abapano esonde nga wewe munina ni nani winga kusendele emembu ubwanga okwetya bote kuti bukusendele emembu ifishimba wako ata nemipashi yakowera yateko mweobe tekuti kusendele emembu nakula aliko kutira sumina mumfumu Yesu Kristo alekwita natambika okuboko nangu emembu shobeshakowera shani natambika okuboko alefu afumye efiwanna mukatika mweobe ukuti uishalile ushale tisokololwa abike mu mupashi wakwe ukuti lesa umubombele umupwirapo lesa leko kabira alisekeshe fintu muliwe Yeremaya leso sati mwelesa mwanjishibe ilio ndi munda yakwa mayo na iwe winelesa kushibe oli munda yakwa noko alefu ayalesa akubompye utwale mbila nsuma usabankanye tekusabankanya manga tekukwata famasi yakubompye fishimba tekuposhiwa fyo kubomvye fishimba ubupusushi obusuma uli pali Yesu Kristo natotela pambila nsuma iyo mwaumfwa kaisange nchende isuma mukatika myoyo yenu lesa mupale bonse mwishina lyakwa Yesu Kristo amen.